Mentaka sengi ke khalai terik kelalengkot arhajar urpsan ke khasi student union umsing circle kelah pelong ya ke Maitshaphrang kop arhajar urpsan open to all not out tournament. Kajing temu jong kaseng kum si benta banrat dingkong ya udroks ubalak samha ke jela. Barla ai ya ke tim say no to drugs ong em ya udroks. Ha kani kajing pili la don dekat ibaru ki merwen ibaru ki kelah kinong kit kambah khmat jong kaseng. Kum juru lawan ban pen berngiai kipat ba da unong syat bapau nam ke jela. Ubala asim bentaru haka DID Michael Imyong haka ni kajing lakai opening ceremony kitim kanang kiu irat persya ya kamaulai impact. Bat ki khat manai peladep hauni khalai trek no pra arajar absau haka ba udon wi khuna barang khat kendai snam ula kerni haka ni kajing di ke basnio ke ba ula penjenja hadu ahiyeng hasan ki bahayeng hasan hasno thau bat kumta terter bat nakalia go choku ulakwa ban yale ban khon yo ni udroks bonat nakal jingim choku bat dei ha ka sipho torek jong banai ba khandai arjar abusau bawni khula khna ularung ha rehab center ha ka ba hidang ki sanghalang ki balai rab u bandrung sakani ka slam bonat nakani ka jisniu jong ni udroks bat ha ka khatar torek hadian lai banai khatar torek khatar trek berat khatar arjar absau uni khuna ulami na kane rehab center bat kalong ke ka bastuna bani asno bahadien ka jingni jongni na kane ka islam rehab center ulale pat ban tibet yaladi ha ka mmi ka badan hati ki thanong thmai bat menta ulalong wi khuna samla ubade unuksa ubaha namta tu khna samla pat ki balangop hani uja jingti nget batkeman scam ba kini ki samla ki balangop ba pinmi sakmat ba pinom leran namar kapor kaya kamdai syu bangi leran naningen ri ndai kapor kaya kaladei ba pinmi sakmat kenang ba ki sangbalang lani kisnong ki thau hila ban yarap epi ban betel ti spa epi sakanti ke babha anta labun bagi Ngop haune ujudi bomlong uta udroks balai namar ba kiduna ya kani ga kitolot ga jingmut jeperkhat bat ngasudoi kata balai kilok unta namar kimdon kata ga im ha jingim joki Kering kejongki, ladies and gentlemen, hanya kapor dengan ai kejing tapti kepada opening match Drok Maitshaphrang Cup 2025. Come on, penba, kita ya syati syarat baca kendang. Ngop ai ketika dia kapor kejongki. 3, 2, 1, 0.